Vjeruj, bratu. Došli još jedan serijal, Vjeruj, bratu, zabranjeno nam je šuplja, zabranjeno nam je još da tračamo okolo. Evo u ovom serijalu ću kratko da predstavim. Danas se nalazimo u, kako ono rekoše, Villaggio Mall. To je mall koji je urađen na fazon Venecije, kao što možete da vidite. Ogroman je, jako veliki broj radnji i svega. Čak imaju, ja mislim s gondole to zovu, kako već, a sad ćete i to već doći do tog dijela. Definitivno ovdje imamo uživanje za oko. Spoj svega i svačega, mali trg grada napravljen u tržnom centru. Definitivno uživanje, a također možete se ovdje uživati kao i ovi ovdje naši gondolole, kako se već zove. Ljudi, stvarno, od Pull&Beara do Guccija, onda kortovi od KFC-a pa do svih svjetskih brendova možete naći ovdje. Nalazi se na zadnjoj stanici metroa, zlatne linije. Postoje 3 linije metroa ovdje u Katru. Te linije metroa idu na 3 strane grada i stvarno, metro im je konektovan, još ga šire za pola sata, u stvari za 40 minuta, mislim da se može proći jedna ta linija i sve su spojene, možete presjedati, tako da je lako pristupačno. Recimo ja na posao dođem za nekih 20 minuta metrom, a ne živim baš u centru grada. Evo, kao što možete vidjeti ovdje, jako lijepo. Jako lijepo, nema smeća, nema opušaka, nema ništa. Zabranjeno je zapaliti ovdje cigar, moraš izaći ispred. A evo vidite, imate ovdje La Petin kamion. Također, kafe shop poznat. Definitivno, Katar me iznenađuje konstantno. Toliko na tome rade da sami sebe poboljšaju i da poboljšaju svijet oko sebe i tako isto. Evo, Carolina Herrera, kako je to lijepo uređeno ovdje. Pogledajte, molim. Baš lijepo. Tangra, Cartier. Ma što bi rekao, sjeo, čudo neviđeno. Joj. Vjerujte, brat, ovo je definitivno jedan od ljepših molova koji sam vidio. Uspio sam obići molove u Emiratima, Dubai Mall, najveći tržni centar na svijetu. Onda, kako se drugi zove, Emirates Mall, on je isto super, ali dosta manji. I onda neki manji ovako tržni centara. Ovo je jedan od manjih. Villaggio Mall, imamo Qatar Mall, on je najveći trenutno u Katru. Njega ćemo obići isto u jednim od epizodama. Vjeruj, bratu. Imate ovdje od igle do lokomotive. Ja se osjećam lijepo ovdje. Pogledajte, to drvo, to ovo, to ono, to šon, to fon. Pogledajte kako ovdje ljudi. Sve sabur, mirno. Nema peglanja, nema trke, zvrke. Vako, onako, amđiga, dajđiga. Samo lagano i sredinom oko, nemoj nikog da diraš i imat ćeš divan dan. Tako da, vjeruj, bratu, isplati se doći ovdje, jel turistički, jel da se živi, malo su temperature visoke tokom ljeta, ali to nema veze, zato i postoje ovi tržni centri koji su ogromni naspram naših i definitivno imaju ogromnu ponudu. Ja sam sad sjeo, popio jedan crni čaj, on košta 8 maraka, ali to nije čaj šoljca, nego dobiješ fino, čajnik, možeš popiti 3-4 šolje čaja i to onda kad skontaš nije ni skupo, ali što meni moja žena kaže, ti jelene sve pretvaraš u marke, a to ne treba kad živiš dole. I definitivno je u pravu i svi oni koji žive već ovdje to znaju, a imam i ja iskustva iz Dubaja, isto sam tako pretvarao, ali za 5 godina uspio sam da zaboravim na dosta stvari. Čak sam danas u Hardizu uspio da nađem my favorite steak load i ubio sam se nogom u potpuljak. Vjeruj, bratu. Znači, ko što sam rekao, u ovom serijalu nam je zabranjeno da šupljiramo, lažemo, peglamo i tračamo okolo. To bilo za današnje izdanje. Biće tu još svega. Ima materijala.
Safin. Vjerujte bratu i dalje, šerujte, postajte, pogurajte brata malo, guro bi ja vas, i kom se god javio, pogurao sam je, haj sad je red da vi mene pogurate, ali ne morate ono, ti s mene sad, nego bratski, vjeruj bratu.